Hak jingla kai Indian Super League hapring ka Bengaluru Persia ka Kerala Blaster. Aba pai shikne ki jingla kai ka Bengaluru kala khur ka nam job hadin bagalala aban pelim ya ka Kerala Blaster ra saula ar. Pada hak ki jingla kai urang Thep gol bakan sai jung ka India Sunil Chhetri uli aban Thep Hattrick. Kata uli aban Thep hak minit ka bapra nyau peulai. Pada hak minit ka kandai peu plus pra. Hak jingla kai Bundesliga pring ka Mönchengladbach Persia ka Dortmund. Hagane ke jingla kai baru arteli ki ken hun ki khai da marshi gol. Hagway pat ke jingla kai apreng ka Bayern Munich Persia ka Heidenheim. Haba pai shakne ke jingla kai ka Bayern Munich kala khur ga nam job. Haden magalala ban plem ka Heidenheim da saula ar. Baragane ke jingla kai Musiala ole ban Thep ar gol dang ka benta ka Bayern Munich. Haga jingla kai Serie A apreng ka Juventus Persia ka Bologna. Hagane ke jingla kai baru arteli ki ken hun ki khai da mar ar gol. Yaga gol pada kai juga Juventus layo ban Thep haswa ban kut ka jingla kai kata hak minit ka bakhandai peu plus r. Haga jingla kai apreng ka Roma Persia ka Lexi. Haga ni jingla kai ka Roma kala khur ka nam job hadin magalala ban film ka Lexi da saula ka way. Haga jingla kai Liga Portugal apreng ka Kenhun Di Maria ka Benfica Persia ka Vitória. Aba pai shagani ka jingla kai ka Kenhun jong Di Maria kala khur ka nam job hadin magalala ban film ka Vitória da shigulanat. Haga jingla kai La Liga peringkat Real Betis Persia ke Barcelona. Haga ni jingla kai baru arteli ki kenhun ki khai damar ar gol. Bari ka gol per khai juga Real Betis layo ban Thep aswa ban kut ka jingla kai. Kata haga minit pakndai peu plus sau. Haga wei par ka jingla kai hapring ka Girona Persia ke Real Madrid. Haga ni jingla kai ka Real Madrid kala khur ka nam job hadin bagalala ban pelim suk ya ka Girona dan lailanot. Bari gini gilai gol juga Real Madrid layo ban Thep Nengkong lengbau Bellingham ya ke gol ka baar layo ban Thep lengbau gular ubre urang lekai badang khat khandai Snem ka Real Madrid bari ka gol ka balai layo ban Thep lengbau Mbappe. Haga jingla kai Premier League hapring ka Aston Villa Persia ka Southampton. Aba pai shikne ka jingla kai ka Aston Villa kala khur ka nam job hadin bagalala ban film ka Southampton da shigol lanat bari ya ka shigol jong ka Aston Villa layo ban Thep haka minit ka baar peu sau lengbau Duran. Haga jingla kai hapring ka Everton Persia ke Liverpool bari ya ka jingla kai lahaban pensange shwa namar ka jing benthud jom ka Mariang. Haga jingla kai hapring ka Manchester United Persia ke Nottingham Forest. Haga jingla kai ka Manchester United kalamat beang ya ka namrem hadin magala syap lim hakmat ka Nottingham Forest dalaila ar. Haga wei par ka jingla kai Premier League hapring ka Crystal Palace Persia ke Manchester City. Apa pai shikne jingla kai baru arteli ki ken hun ki khai damar argol yagi argol jo Crystal Palace layo ban Thep da Munoz baru Maxens bari yagi argol jo Manchester City layo ban Thep da Haaland wadu Lewis.